Ituura-ini ria Korogocho guku mucii munene wa Nairobi nikuo turacemania na Mwanake mwanake wa ukuru wa miaka 19 na uria uri kirathi-ini kia 7 uria turamukora gwa kinyumba ari na matarania maingi hihi mauria muturire umurituhiire. So shule imekuaje? uri na wathe na thiina wa kuremwo ni kuhingiriria kioro kinene na kinini agatutariria aciarirwo na mathiina macio indi muturire ndukoretwo uri muritu kuona ithemo muciari ni aramurumbuiyagia na mabataro maria mothe angikorwo namo indi ikuma mwaka wa 2018 niguo ambiriirie muturire mweru ari wiki thutha wa ithemo muciari gukua. Yeye alikuwa anani provide everything that I wanted. If it's food nini na hakuna dinye nimewahi mess up kulala njama. Pia ni challenge. Yes, they understand. Yes, wanaelewa yeye analizaliwa hivyo. But inafika time the moment nimepaswa diaper imebasi imetoka nje. Sasa kuna ule mwenye ataelewa sikupenda kwake. Thutha wa gutigwo ari mwana wa ndigwa ari na kirigiriro kinene kiati andu a family yake na aria moi mathina maria akoragwo namo ni makumurumbuia indi akiuga akoragwo atiganirwo o ati hatiri mundu thia kumurora kana kumurumbuia ona showe uri uramururaga ni aramutirikire na aracoka gicagi. Akora mtu mwenye amekuwa akisimama na mimi for distant ule mwenye tu anaweza kuwa sama wana provide nyumba ni brother babangu. Yes, yeye ndo amekuwa akiprovide nyumba analipa nini na niguo kuhotomia kwaga gukorwo agithuguma maita maingi ni ahuthagira faifu ino iria atonyagia appendix yake nginyagia maraini make kuria ekagira mai rita 2 ta uria aratariria. Nachukua hiki kitu this side naweka kwa appendix, then other thing hiki na hang juu, then nachukua around maji nayo ni warm. Yeah. Maji warm. Yeah. Kuna ile kiasi yenye natumika kuweka kwa mwili. And then natumia around 2 liters. After that nikishatumia na around 3 to 4 days without soil or soil excess than usual venye niko sahi, of which even though inaweza soil but haitasikika. Gutirikwo ni family yake ni kimwe kia maundu maria matumaga akorwo na meciria maingi indi akiuga gwitikirika thukuru-ini iria thomaga ni kimwe kia maundu maria mamuheaga mwihoko muturire-ini. Ihoya riake ari chenye naweza taka ni mtu mwenye ako willing kunisaidia na at least ako ule anaweza ni provide like in terms of food na just some health care. Yeah, of which for now siwezi nikakwambia naweza manage kufanya vitu zote peke yangu, pia sometimes nashindwa. He's really suffering psychologically and also even the environment. As you can see, the environment is not even conducive with his condition. Where he lives, this place, the next door is a toilet, which is normally at times smells. So even this, he's not able, like with his health condition, he's not really able to manage. Ugenda guteithia until namba ni 5 2 8 7 kenda retwa ni Evelyn Lea Achieng kana umkimukinyire kuhitukira namba ya thimu niyo kifugu 7 kenda kenda 6 7 kana namba ya masi okumu umwe waruti wira muingi aria mamurumbuiyagia niyo kifugu 7 2 kifugu 5 kenda 6 1 5 3. Girifutira Kameme TV retora kwani wajiro wa foro.